Broj 6. Sedimo na stolicu, smestimo dlanove iza vrata i savijamo se, ne skupljamo laktove, prema kolenima i nazad. Napred i nazad. Napred i nazad. Vratimo se i spustimo ruke. Broj 7. Držimo se za naslon stolice i dižemo savijena kolena. 1, spusti, 2, spusti, 3, spusti i vratimo ruke. Broj 8. Sedimo na stolicu, raširimo ruke i velike krugove opisujemo. 1 krug, 2, 3, pa sad suprotno. 1, 2, 3. Pa zajedno 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Spustimo ruke. Broj 9. Seli smo na stolicu, ispravimo noge u kolenima, raširimo ruke gore i savijemo se, prepletemo ispod nogu. 1, 2, 1, 2. 1 i spustimo ruke. Vežba broj 10. Sedimo na stolicu, prekrstimo ruke iza glave, raširimo laktove. Noge su ispravljene u kolenima. Savijamo se prema levoj pa prema desnoj nozi. Čelo i kolena zajedno. 1, 2, 1, 2, 1 i 2. Spustimo ruke.